Ćao svima, danas od ovog auta pravimo ovaj auto. Ikona britanske autoindustrije, Land Rover Defender. Neko bi rekao druga generacija, mada sa prvom generacijom deli ono bazično u smislu off-road i prepoznatljivost, ali za razliku od stare generacije koja je bila, da kažemo, jedan traktor, pa posle, da kažem, već postalo i vozilo za prevoz britanske kraljice i plemstva. Ovo novo vozilo više nema šasiju, sad je, znači, unibody karoserija, ali zato je Jaguar Land Rover odlučio da sa ovim vozilom digne lestvicu više. To puritancima smeta, ali s druge strane su dobili potpuno novi vid klijentele, što pokazuju prodajni primerci, jer ovaj model predstavlja jedan od top 3 najprodavanije Jaguar Land Rover modela. Konkretno, šta mi vidimo ovde? Vi vidite dva auta koja su potpuno ista. Šta to znači? Oba ova auta su iz fabrike izašla, kao što se vidi ovaj sa desne strane, to je model takozvani hardtop, kako ga zovu, ili kako ga mi na tržištu Srbije zovemo N1. N1 znači da je to teretno vozilo sa povratom PDV-a, a o tome ćemo kasnije. Ono što isto mogu da kažem ovde jeste da kad kupite fabričku verziju, on može da vam služi ovakav kakav je. Naravno, za ljude koji žele više, a hvala Bogu, današnje vreme svi želimo da se razlikujemo i da uradimo, uz određene, naravno, doplate, kako imate pravu neku viziju, mi smo tu da pomognemo i možemo da od ovakvog automobila napravimo upravo ovakav automobil. Ovo vam je, znači, kao što smo rekli, fabrička verzija i model 110. 110 u klasifikaciji Jaguar Land Rovera znači model sa 5 vrata, sada da kažem kratkim delom, postoji kraća varijanta sa 90-ka, to je znači sa 3 vrata i 130-ica sa dužim gepekom nazad. Konkretno, ovo je i najčešće i najprodavanija varijanta, zato smo se mi odlučili da uzmemo nju kao primer. U veoma popularnoj Fuji White boji, mi je zovemo ambulantno bela, zato što znamo i navikli smo da vozila ovog tipa uglavnom budu, da kažem, u jednostavnim bojama zbog firmopisanja, nalepnica i svega. Međutim, ovo je, da kažem, ono bone stock. Ja volim ovakve modele da zovem klot, po jednom vojvođanskom izrazu. To u suštini označava potpuno bazičnu varijantu. Naravno, u današnje vreme vozila ovog tipa su daleko od bazične varijante, tako da imaju sve one bezbednosne sisteme koji se očekuju od vozila ove klase. Tako da bi ja rekao da glavne razlike između vozila ovog tipa i vozila skuplje opreme se pre svega ogledaju u spoljnoj estetici i eventualno nekim komfortnim elementima kožnih sedišta i slično, koje se naravno kriju u unutrašnjosti, o čemu ćemo pričati kasnije. Ovaj model je, kao što vidimo, opremljen i off-road packom. To za, kako bih rekao, lajke bi moglo da se pre svega vidi, znači, u tipu guma. To su, da kažem, najekstremnije off-road gume koje mogu fabričke da se kupe od strane Jaguar Land Rovera. Mi smo, naravno, pomerali granicu više. Čelične felne u današnje vreme deluje rustična priča, mada bi ja rekao da za ovaj tip vozila, znači za jednog ozbiljnog terenca poput ovog, čelična felna, uska, u ovom slučaju 18 cola, je i bolja solucija za, da kažem, off-road. Drugo je sad naravno stvar da li vozilo ove klase se i stvarno vozi u off-roadu, ali kad izađe iz fabrike on mora biti potpuno spreman za sve izazove u ekstremnim terenskim okolnostima. Pored toga, imamo još, da kažem, neke detalje koji se tiču, mogu se vide nazad, znači koji se odnose u kuki, pripremama, još nekim u samoj off-road vožnji ostalo. Zbog određenih poreskih olakšica koje vozila ove klase, znači sa povratom PDV imaju, uglavnom se ova vozila poručuju sa dizel motorom. Ono što ja volim u današnje vreme opšte minimizacije, hibridizacije baterije, svega ostalog, ispod ove povelike haube leži redni šestak, u ovom slučaju snage 250 konja, zapremljen je 3.0,
koji je prava mera po meni iskustveno za ovaj tip auta, zato što auto od 2,3 tone nosi poprilično dobro, sa ne prevelikom potrošnjom, sa dobrom optimizacijom i kad na to skinete naravno poreske olakšice, ispadne da ukupan trošak gore za ovakav auto vama bude kao običan SUV B, C klase. Suma sumarum, ovo je neka kratka prezentacija običnog automobila, znači kakav dolazi iz fabrike, a onda nastupamo na scenu za sve one koji hoće više, krećemo se sa igranjem. I evo nas i unutra. Tipično za Defender je ova utility unutrašnjost. U današnje vreme to deluje možda malo zastarelo, zato što se očekuje neki tableti, ekrani i ostalo. Konkretno ovaj model ima pojačanu veličinu tableta, znači u suštini fabrička je možda malo manja koja se uklapa u ovaj stil. Ovo je recimo iz bogatih paketa opreme. Ono što je, da kažem, glavna odlika ovih teretnih je što ne postoji centralna konzola, na šta nema ruka da se stavi. Moram da priznam da u praksi to izuzetno ume da smeta klijentima, tako da ili se ugrađuje fabrička konzola dodatna, ili se, da kažem, stavlja sedište koje je udobnije. S druge strane, fabrička sedišta Defendera su izuzetno radna verzija, nisu toliko udobna za duža putovanja, tako da bilo kakav upgrade tog tipa u pravcu nekog nivoa udobnosti kakav nudi Range Rover Sport, možda veliki Range Rover je ono što možda klijenti danas traže. Takođe, s druge strane, sam oblik i boje i dizajn i sve ovo što se vidi unutra oslikava tu utility verziju ovog konkretnog primjerka. I tu postoji dosta načina da se ovaj sistem doradi, da se unapredi, da se ubaci, da kažem, određene komponente koje utiču možda i na neku dodatnu bezbednost, kasnije softverski, isto tako da se ubace određeni elementi, što stilski, što korisni, ali kažem, to je sad odlika kada se customizuje sam auto i u zavisnosti od toga šta klijent hoće, želi, treba i je video negde na internetu, pa želi on tako nešto. Zato što, kao i za stari Defender, i ovaj novi Defender nastavlja u tom pravcu izuzetnih opcija za nadogradnje, za customizacije i za dorade bilo kakvog smisla, tipa, zato što postoji jako puno proizvođača koji ove vozila, da kažem, i dalje unapređuju, prosto imaju taj stil da dorađuju po samom sebi, imaju veliki fan klub i starih i novih Defendera i ovaj Defender, iako je ogromnim koracima unapred po pitanju tehnike bezbednosti i pre svega konstrukcije šasije koje više nema, znači nego unibody, i dalje zadržava taj neki vid klijenata koji žele da dorade vozila, jer ova vozila se dorađuju u dva pravca, znači ili se dorađuju u nekom off-road pravcu koji meni lično više leži, ili se odlazi u nekom lifestyle pravcu, ali opet kažem, ovaj teretni Defender se pre svega customizuje u nekom, pretpostavljam, off-road pravcu, jer sama postavka stvari je da on u fabričkoj svojoj verziji, što naravno se oslikava na početnu cenu, ne nudi toliko tih lifestyle gadgeta, instrument tabla nije full digitalna i tako dalje, nego se fokusira na onu pravu, da kažem, core vrednosti ovog tipa vozila, ali ko što ćemo videti, čak i kad se uzme bazičan model, može da se dosta stvari stavi, da to na kraju izgleda čak i mnogo upečatljivije nego fabrički top opremljen model u nekom lifestyle paketu. I sad prelazimo na glavnu razliku između teretne verzije i putničke verzije. Ova crna stakla koja vidimo koja su fabrička nisu džabe takva. Šta to znači? Imamo, znači, pre svega fabričku preradu zadnjeg dela, koja se ogleda u tome da su uklonjena zadnja sedišta, da postoji pregrada između prve klupe i druge klupe, to jest prednjih sedišta i zadnjih sedišta kojih sada nema, gde su ugrađene bočne oplate, poskidani pojasevi, poskidani nosači i dobijenje, da kažem, tovarni prostor veličine jednog Fiat Doblo. Neko bi se pitao čemu ovako vozilo, ali se ispostavilo da na matičnom tržištu, kao što je Velika Britanija, ova vozila su izuzetno popularna zbog korišćenja u poljoprivrednim slučajima. Zašto? Imaju vučnu silu 3,5 tone,
što je veoma popularno na tamo, a inače može da vuče, da kažem, i prikolice velike sa 2 i 3 osovine. Isto tako može da se utovari 1 euro paleta, a nosivost je nekih 700-800 kg. Pored toga i dalje ostaju neizmenjeni terenski uslovi, tako da za neke firme poput koje se bave elektrodistribucijom, službe spašavanja, gorske službe, vatrogasna vozila i tako dalje, gde je potrebna moćno vozilo sa velikom prohodnošću, a sa specijalizovanom opremom koja ne može da stane u redovne, da kažem, terence, ovo vozilo može biti fantastičan izbor. Sada, pošto smo vidjeli kako izgleda fabrička verzija, sada imamo šta smo mi sve promenili na automobilu da bi on izgledao kako izgleda. Ono što je naravno najočiglednije jeste boja. Nismo se mučili da farbamo ceo auto, upravo smo obrnuli priču time što smo stavili foliju. Birali smo bude tamna folija koja je kad se isprlja bude laka za održavanje, štiti fabričku boju koja stoji ispred, koja je bijela, naravno Fuji White, i ujedno je perla, tako da na suncu kad je čist auto može da menja svoje boje u zavisnosti od toga kako sunce obasjava. Cijela tematika auta je zamišljena da bude urbani off-roader i da bude dominantno crno sa brown detaljima, a posle, da kažem, koper bronzanom bojom. Pošto nismo mogli nađemo samu boju karoserije koja je baš bronzana i mislimo da bi to previše bilo, ovo je bio, da kažem, neko solomonsko rešenje. Ono što smo promenili pre svega jeste, znači ova plastika koja štiti brisače i ceo mehanizam je fabrički bela, mi smo je ofarbali u crno. Snorkel, usisnik eksterni, disalica, kako god ga zovete, u ovom slučaju, pored estetike koja, da kažem, daje na nekom mačo izgledu, za razliku od fabričke verzije koja je tu stvarno samo radi estetike, kod nas igra ulogu, zato što je stvarno postoji usis koji je povezan sa usisnikom filtera za vazduh, tako da ovaj auto koji inače može da se liftuje za još veću visinu od ove, zajedno sa ovim snorkelom hipotetički daje nam mogućnosti da on može da se kreće kroz vodu bez da stane. Zato služi, da kažem, snorkel. Sledeće šta smo, da kažem, se pozabavili u domenu stavljanja crnih detalja, maska koja je srebrna, ona je farba na crno, poklopci svi koji su, da kažem, elementi na fabričkom bele boje, ovde su, da kažem, crni, samo oznake su u odnosu na srebrne su stavljene crne, ima fabričku verziju prednjeg bull bara, koji je, da kažem, atestiran, ono što smo mi ubacili jesu eksterni farovi, laser proizvođača koji su povezani sa dugim svetlima, tako da kada naravno vozite u uslovima da vam trebaju duga svetla, imate dodatno pojačane farove, što je za bezbednost, da kažem, dobro. Pored dodatnih dorada koje vidimo napred, pored galerije, tu je ubačen, da kažem, i laser LED bar koji se ne koristi u on-road uslovima zato što je zabranjeno, ali zato kada se vozite negde kroz šumu ili bilo gde nema prirodnog osvetljenja, kada je tamna noć i tako dalje, kad ga upalite, noć postaje dan. Sledeće šta smo se, da kažem, pozabavili jesu proširenja pragova, rubovi. Zašto? Zato što smo naravno promenili i felne. Felne su u ovom slučaju 20 inča. Gađali smo, da kažem, da dizajn bude ne previše on-road, ni previše off-road, da bude lak za održavanje u slučaju da se blato nahvata na točkove i na kočice, da može lako da se pere. Stavili smo ekstremniju dimenziju terenskih guma, u ovom slučaju Cooper Discover, All Terrain, znači još uvek su prihvatljive za asfalt, ali imaju grublju šaru nego fabrička verzija. Naravno, sve detalji koji su bili neke druge boje, mi smo farbali crno. Stavili smo, da kažem, određene komponente koje u slučaju off-road vožnje da zaštitimo retrovizor, deflektore i slično. Ono što, da kažem, je isto izuzetno praktična verzija jeste stavili smo prag koji je nevidljiv, znači estetski s polja, ne smeta klirensu kad se vozi u off-roadu, a kod ovakvog vida vozila koje je samo visoko, pogotovo kad je u off-road modu, znači kad je povećano na 90 cm visine, znači zbog ulaska unutra. Kofer bočni koji je dodatna oprema, nama konkretno služi gde možete eksterno da stavite trake za šlepanje, za vuču, šekle i slično. Poklopac zadnjeg rezervnog točka koji za ovaj model stiže bez
Mi smo ga ofarbali u crno sa imenom brenda, to je naravno više zbog estetike, naravno praktičnije kada nema. Zatim, verzija zaštita dodatna, tamo gde može u off-roadu da se, da kažem, ugrebe da se slomi. Štop svetla zatamljena smoked od V8 Defendera. Posebna zaštita zadnjeg ivice, zato što vi kad utovarate stvari, naravno ovaj deo je najviše na udaru, tako da je stavljeno šekla ili ti gde se kači, to jest spoljne uške za kačenje, za šlepanje, što naravno za ovaj tip auta je u off-road elementima više nego potrebno. Kuka za vuču, kao što sam rekao, i s obzirom da smo stavili, da kažem, šire gume, većeg prečnika, eksterni rubovi blatobrana koji povećavaju, da kažem, vizuelno širinu karoserije da bi bilo u ravni sa to. I na kraju, merdevine koje služe da bi se popelo na galeriju, na kojoj galeriji možete kačiti razne komponente, znači šatori, kajaci, skije, biciklovi, sve ono što neko ko vozi ovakav tip automobila ima potrebe, znači u off-roadu, a i za, da kažem, neki aktivni život. Sad naravno idemo u unutrašnjost. Unutrašnjost je pretrpela najveće, da kažem, izmene. Prva najbitnija, vozilo je konvertovano na 4 sedišta teretno, tako da više nemamo pregradu iza. Za sad ćemo se, znači u ovom objašnjavanju fokus je napred. Šta je glavna razlika? Glavna razlika je što su ubačena sedišta od Range Rover Sporta, koja su mnogo udobnija, estetski naravno lepša i pre svega ono što ima bitno, što imaju nešto što bi ja rekao da je trademark samog Jaguar Land Rovera, a to je za razliku, znači zadržana je nedostatak prednje konzole koja je praktična zbog stvari, zbog kretanja između i zbog prostora, a s druge strane, što je jako bitno u dugoj vožnji, jeste naslon za ruku za vozača i suvozača, što fali fabričkoj verziji. Sledeća komponenta koja je, da kažem, izmenjena jeste, urađena je, kompletna interijer je urađen sa motivima kopre boje, znači stavljeni su pojasevi napred i nazad koji se slažu. Ono sve što je bilo sivo u fabričkoj verziji je ofarbano u boju koja je najpribližnija boji pojasa. Volan i sedišta su urađene u kombinaciji kože i alkantare i pre svega, znači, imamo kompletno podešavanje u svim pravcima. Sedišta naravno udobnija mnogo za put i ova verzija ima crn interijer, tako da se mnogo bolje uklapa u kompletnu, da kažem, priču. Meni lično ova verzija ima manji ekran, uklapa se u postojeće dizajnersko rešenje u odnosu na verziju iz bogatijeg paketa opreme koja prelazi preko toga. Ubačeni su recimo držači i mobilnog telefona i još da kažem par nekih detalja, ali sve ono što je bilo dobro od originalne verzije je zadržano, a unapređeno je sve ono što daje na estetici, na kombinaciji doživljaja, znači pod rukama, sedenjem i u svakodnevnom korišćenju. Zadnjih klupa, znači najveća razlika u odnosu na originalni Defender, znači skidanjem same pregrade između, ubačeno je zadnje sedište od Range Rover Sporta, koje je naravno u stvari set sa prednjim sedištima, sa naravno istom kombinacijom kože i alkantare, sa naravno adekvatnim središnjim naslonom za spuštanje, skidanjem plastika koje su bile unutra, naravno ubačene su i fabričke plastike, ubačene su kederi koji prate, ručica za zatvaranje vrata, ubačeni su pojasevi nazad, levi i desni, naravno isto opet u istom sistemu kao i tamo. Sedišta se mogu obarati ka napred i faktički mi smo napravili verziju kakva tek od ove godine postoji. Postoji verzija Land Rovera Defendera 130 koja ima 6 sedišta i gde zadnje sedišta su upravo urađene u ovom fazonu kao sa ovim Captain's Chairs, kako se to zove, znači koje imaju poseban naslon za ruku. Tako da mogu reći da smo mi napravili verziju koju su iskopirali inženjeri Jaguar Land Rovera. Evo, imali ste priliku da vidite kako kada uzmete jedan standardni auto
uz customizaciju dobijete konačni proizvod koji privlači pažnju, koji radi posao i koji oslikava vaš lični pečat. Ne trebamo se ograničiti samo na Jaguar Land Rover, njega smo odabrali kao primer izuzetno upečatljivog auta sa velikom tradicijom i harizmom. Svaki auto koji danas imate, vozite i želite može da se sredi, customizuje, nadogradi po vašim željama i mogućnostima. A mi smo tu da vam pomognemo. Javite se.